тозаҳои тоҷикистону ҷаҳон аст тақдими шумо азизон аз дафтари марказии радиои озодӣ дар Прага. ман шаълои гулхоҷа ҳамроҳатон хоҳам буд ва дар 15 дақиқаи барнома имрӯз 9 январ ин мавзӯъҳоро матрах мекунем. доситони шикояти шиканҷа дар шӯъбаи милисаро месанҷад. модаре аз шаҳри норак мегӯяд милисаҳо якбора 3 писарашро бераҳмона латӯ-пӯк карданд. фарзандои мара дар ток монданд, то он дараҷае монданд ки аз ҳамин нохунои фарзанди ман хун паридааст. кӯчаҳои лабрез аз партов сокинони шаҳри Кӯлобро ба ташвиш овардааст. онҳо мегӯянд чунин вазъият солҳост идома дорад. агар ягон меҳмон омадан шавад баъд маҷбурам фикр кардан, агар меҳмон ки наянад, агар 10 сол феса ҳеҷ қадаqa иҷора намегирад. ва суҳбат буд ё боздошт. сарнавишти норӯшани Хайриддини Абдулло. рӯҳонии ҷавони тоҷик ба ватан бозгашт, вале ба дидори пайвандонаш нарасид. барои таҷлили соли нав ба душанбе омаданд ва ба шӯъбаи пулис афтоданд. ба ҳар ҳол чунин аст иддаои як сокини шаҳри норак ки аз шиканҷа шудани якбора 3 писараш ба дӯстонии кӯл шикоят бурдааст. нақли ин модар шунавандаро ваҳшатзада мекунад. изи захмҳо дар рӯ ва бадани ду писари ин зан ҳанӯз намоён аст. ба қавли мусоҳиби радиои озодӣ, шиканҷа дар ҳузури набираи хурдсолаш сурат гирифтааст. эътилофи зидди шиканҷа мегӯяд аз рӯи шикояти ҷабрдидаҳо дар додситонӣ санҷиш шурӯъ шудааст. зарангези наврӯшов ва шаълои Абдулло мавқеи шӯъбаи милисаро низ шуниданд. фарзандои мара дар ток монданд, то он дараҷае монданд ки аз ҳамин нохунои фарзанди ман. ин модар аз шиканҷаи 3 фарзандаш аз сӯи пулиси ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе шикоят дорад. ба иддаои ӯ шаби соли нав якбора 3 писари ӯ ки аз норак ба душанбе барои таҷлили ин ҷашн омаданд боздошт ва чандин соат таҳти шиканҷа қарор гирифтанд. бачама гуфтанд ки гӯш кун, ту ҳозир ман тра мегӯм, ту куштани ленина ба гардан мегирӣ. мега хаб кардам. гӯш кун, ту ленина куштӣ? мега хаб мезананд. ту ленина куштӣ? ту навис ки ман ленина куштум. мега ман навиштам ленина куштум, навиштам. баъдан мега падар нала ту чиқа ленина кушти? ленин ай бобои ту калона. бародарон Набиевҳо бо гумони даст доштан дар қочоқи маводи мухаддир боздошт шуданд. ба нақли писарони ин модар, онҳоро соатҳо латӯкӯб ва маҷбур карданд матнеро ки барояшон дода мешавад дар сабт такрор кунанд. чизе ки мо гуфтем ҳамона шумо мекунед. чизе ки мо ҳозир дар матн менависем ҳамон матна аз ёд шумо ба 10 дақиқа, баъди 10 дақиқа меоянд аз ёд кардӣ, безеб аз ёд кардӣ аз нав. матна ихел мондан, камера қати снимат кардагиану ино ҳамон матна гуфтанд. чизе ки айно чизе ки ба ёда маъқул ҳамона дар сари ино бофтанд ки ана михел бихонед. писари бузурги ин зан Парвиз Набиев ҳанӯз дар боздошт қарор дорад, аммо ду нафари дигар Орзу Набиеви 38 сола ва Алишер Набиеви 33 сола яке пас аз як ва дигари пас аз 2 рӯзи боздошт раҳо шуданд. боздошти 3 бародар дар ҳоле сурат гирифтааст ки фарзанди 6 солаи яке аз онҳо ҳам ҳамроҳашон будааст. ҳамин қадр мегӯд ки кӯдаки ҳамин дадама мувош гирифтану танаи деволда задан мега. ман дод заду мега як ташомад аминҷаи дасти ма ёки инҷаи ма ами тела кард мега ма инхел сарам дар куҷои зад мега. баъд мега як ташман амихел чӣ карду баъдан мега питса доду 5 сум дар кисам монд. баъд мега дадама куҷое мебаранд меоранд амихи бачам зора мекунад ки пеши бачам данакунӣ ва метарсад. дар шӯъбаи корҳои дохилаи фирдавсӣ ду шиканҷаи бародарон Набиевҳоро рад карданд. як намояндаи ин шӯъба дар суҳбат ба радиои озодӣ гуфт Парвиз Набиеви 39 сола бо гумони қочоқи маводи мухаддир боздошт ва ҳамроҳ бо ду бародараш барои бозпурсӣ ба идораи пулис оварда шуданд. ҳоло модар ва писарони ӯ алайҳи чанд милисаи шӯъбаи корҳои дохилии ноҳияи фирдавсӣ ба додситонии ҳамин ноҳия шикоят бурданд. ҳамкорони мо ин ҳодисаро пайгирӣ доранд ва тафсилоти бештар ба зудӣ нашр мешавад. президенти тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар робита ба суқути ҳавопаймо дар Теҳрон ба раиси ҷумҳурони Эрон ва Украина барқияи тасаллият фиристодааст. дирӯз боинги украинӣ баъди баланд шудан ба ҳаво ба замин афтод. аз миёни онҳое ки дар дохили ҳавопаймо буданд касе зинда намонд. бино ба хулосаи хадамоти иктишофии якида мамолики ғарбӣ ва идораи ҳавонавардии мулкии ҷумҳурии исломии Эрон ҳавопаймо бо сабабҳои фаннӣ суқут кард. ҷузъиёти бештар аз Хиромон Бақозода.
سبب سقوط ҳавопаймои украинӣ بوینگ در ایران مشکل فنی عنوان شد. در این باره به آژانسی ریتر 5 منبع در استخبارات ایالات متحده آمریکا، کانادا و یک دولت اروپایی خبر دادند. این فرضیه را اینچنین مفتشان ایرانی تصدیق کرده گفتند که بر اساس ارزیابی‌های پیشکی محرک هواپیمای مسافربر خراب شده بود. هواپیمای بوینگ 737 مربوط به شرکت خط‌سیرهای بین‌المللی اوکراینی روز چهارشنبه چند لحظه بعد بلند شدن از فرودگاه تهران به زمین سرازیر شد. این هواپیما با 176 سرنشینش به سمت کیف پرواز میکرد. همه مسافران از جمله هیئت خلبان‌ها کشته شدند. 138 مسافر با این هواپیما میخواست تا کیف رسیده بعداً به شهرهای دیگر پرواز کند. در میان قربانی‌ها 63 نفرشان شهروند کانادا و هم دانشجویان دانشگاه‌های محلی بودند. نخست وزیر کانادا جاستین ترودو در رابطه با کشته شدن شهروندانش به نزدیکان آنها اظهار تسلیت کرد. همه آنها دیگر به خانه‌ها نزد دوستان و همکاران و عائله‌هایشان برنمیگردند. آنها از زندگی امید زیاد داشتند. از نام تمام شهروندان کانادا میخواهم به نزدیکان این نفران که از درگذشت عزیزانشان اندوه عمیق دارند اظهار تسلیت کنم. درد شما تصور ناپذیر است. این یک فاجعه دهشتناک است. در سقوط هواپیما شهروندان ایران، شویتسیا، افغانستان، بریتانیای کبیر، آلمان و اوکراین درگذشتند. پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی بعد شنیدن این فاجعه استراحتش در عمان را قطع کرده به خانه برگشت. صبح چهارشنبه او در یک مراجعه تلویزیونی به مردم وعده داد که حتما این قضیه تحقیق می شود. بی‌شبهه در نوبت اول اوکراین باید سبب‌های سقوط هواپیما را دقیق کند. ما حتما حقیقت را آشکار میکنیم. یک تحقیق موشکافانه مستقل بر اساس معیارهای بین المللی برپا می شود. نمایندگان شرکت هوایی قبلا گفتند که هواپیما 3.5 سال پیش استحصال شده. تشخیص نقشه‌وی را روز 6 ینور گذشته بود و هیچ مشکلی فنی آشکار نشد. روز 9 ینور در اوکراین ماتم ملی اعلان شده است. بینندگان عزیز، تا این لحظه ما برای شما درباره شکنجه شدن 3 برادر در شعبه ملیسا گزارش دادیم. همچنین مطلب داشتیم درباره سبب سقوط هواپیمای اوکراینی در تهران که جان 176 نفر را گرفت. حالا یک آگهی داریم و بعد از آن درباره کوچه‌های پر از پرتو شهر کۆلۆب برایتان خواهیم گفت. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. ساکنان شهر کۆلۆب رو سری وقت تازه نکردن پرتوگاه‌های نزد منزل‌هایشان به داد آورده است. آنها ادعا دارند که خدمات کمونالی در چند ماه یک مرتبه و یا با آمدن یگان منصبداری بلندپایه قوطی‌های پرتوگاه‌ها را خالی می‌کنند. چون این وضعیت به گفته آنها به سلامتیشان نیز تاثیر گذاشته است. محمود جان رحمتزاده در این باره گزارش دارد که آن را کیومرثی‌عطا تقدیم می‌کند. پرتوهای سری راه و حیواناتی در جستجوی غذا در پرتوگاه‌ها از صحنه‌های معمولی در کوچه‌های شهر کۆلۆب است. ساکنان میگویند دیگر عادت کردند که هر روز از کنار این پرتوگاه‌ها بی فرق گذرند. زیرا به قول آنها مراجعت و شکایتشان در مورد سری وقت تازه کردن پرتوگاه‌ها تا این دم نتیجه نداده است. نکنیمش میگه تراکتورمون سرکن نداره، تراکتورمونی نداره. این خلق گشتن هم جواب خشون زندگیشون رفته سر. اگر یکم میمون اومدن شد بعد مجبورم فیلم شدن. اگر میمون که نه نمیشه اگر 10 سال پیش هیچ کاری قیجور نمیگیره خواهر رو. ما تو نشدیم خیلی گپی نیه. ساکنان شهر کۆلۆب میگویند که از بوی بد پرتوگاه‌ها همیشه ناراحتند و حتی شماری از مردم به مریضی‌های سرایتی گرفتار شدند. انا از زمستان بونا کستای پشن از استای تابستان در بیزار ایجان شدیم راستی گپ بیاین ترزور الکن هم میتونیم همه بو میگیره نخوا که در همی شهر چند قگو فهمیدیم که انا کروبکر کدن برای مسترو کجا کدن اینا. اکثر قوطی‌ها در پرتوگاه‌های شهر کۆلۆب لبریز از پرتو است. همچنان در اطراف قوطی‌ها پرتاب زیاد جمع شده است. ساکنان میگویند که آنها هر ماه حق بردن پرتوها را پرداخت میکنند
اما نمیدانند که پول دادهشان برای چی صرف می شود. من فکر که این همه گرد گوشه تو همه همیشه میوید 10 دون زیاد های 10 دون زیاد همی جمعیه خیلی نمی وضعیت همیه همی را همه خیل کنن یه شرش کنن که لای نباشه بعد آورده سر رد نمی پرتوین. مسئولیت نگاهبینی اکثر خانه‌های بلند منزل در شهر کولاب را شرکت‌های صاحب ملک بر عهده دارند. در ضمن اداره کمونالی شهر کولاب میگوید سبب جمع شدن پرتوها در شهر همکاری نداشتن ساکنان با اداره آنهاست. از سببی که مبلغ‌گذاری خلق پول نمی‌کنه. بعد اونجاست هست که ایما وابستگی نداره. امروز ژئو در نزد ژئو اگر در اطراف ژئو را میروند امروز توزیع را یکم تا شهرنامه نداره. قدیم و همکاری نمیگه قرار رئیس شهر است که مبلغ‌گذاری کنه باید مبلغ‌گذاری نمیگه همه شواده در اونجا فقط در زمینه خیلی خوجه کمنند پرفتگی. اداره کمونالی شهر کولاب میگوید برای جمع آوری و کشاندن پرتوها در حدود شهر در یک شبانه روز 6 تانه سوزشواری ضرور است. اما حالا آنها از ساکنان با این هدف کمی بیش از 3 تانه سوزشواری جمع می‌آورند. این اداره حالا 12 ماشین پرتاب کشانی دارد، اما میگوید برای کشاندن پرتاب‌ها برای این ماشین‌ها 260 لیتر سوزشواری ضرور است، چیزی که اداره کمونالی کولاب فعلا ندارد و ساکنان هم امید ندارند که تپه‌های پرتابی نزد منزلشان در ماه‌های نزدیک پاک کرده می شود. барномаро идома медиҳем. Хайриддини Абдулло бо гузашти 12 рӯз ба манзилаш нарасидааст. Ин рӯҳонии 35-солаи тоҷик аз Русия ба ватан бозгашта буд, аммо ба дидори пайвандонаш имкон наёфт. ҳамсари Хайриддин Абдулло мегӯяд ӯро дар боздоштгоҳ нигоҳ медоранд ва дар бораи айбномааш ба онҳо чизе нагуфтанд. маълумоти охир дар ин бораро аз Зарангези Наврӯшон мешунавем. хайриддини Абдуллоҳ рӯҳонии 35-солаи тоҷик ки 10 рӯз пеш ҳангоми бозгашт аз Русия аз ҷониби мақомоти интизомии Тоҷикистон ба бозпурсӣ даъват шуда буд, ҳанӯз дар боздошт аст. Парвина ҳамсари Хайриддини Абдуллоҳ гуфт, шавҳараш аз замони боздошт чанд дафъа бо ӯ тамос гирифта хостааст дигар аз паяш нашаванд. Парвина бовар дорад суҳбатҳои шавҳараш зери назорат ва фишори мақомот сурат мегирифт. мақомоти вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон рӯзи 31 декабр дар суҳбат бо радиои Озодӣ боздошти Хайриддини Абдуллоҳро рад карда гуфта буданд ки ӯ танҳо барои суҳбат даъват шудааст. Каромат Шарифов ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирон солҳои зиёд бо Хайриддин Абдуллоҳ ошно будааст. вай бар ин бовар аст ки Хайриддини Абдуллоҳ зидди гурӯҳҳои ифротгаро мубориза мебурд ва боздошташ ғайриқонунӣ сурат гирифтааст. ӯ бо шиносномаи тоҷикӣ ва русӣ ба назди зану фарзандонаш омада буд. барои бозпурсӣ ва боздошти як нафар бояд қаблан даъватнома пешниҳод мешуд. ҳоло мақомоти вазорати корҳои дохилӣ аз ироаи ҳар гуна шарҳ ба суолҳо дар бораи ин рӯҳонии ҷавон худдорӣ мекунад. дар ҳамин ҳол ҷамъияти муҳоҷирони сиёсии Осиёи марказӣ дар Русия ният дорад бо баргузории намоише дар Москав аз ҳукумати Тоҷикистон озодии Хайриддини Абдуллоҳро талаб кунанд. Хайриддини Абдуллоҳ ки насабаш дар санадҳо достаков будааст, бо фаъолиятҳои илмиву мазҳабии худ машҳур аст. ӯ таҳсилкардаи Эрон буда дар Русия кору зиндагӣ мекард. дар ин кишвар чанд дафъа ба ҷони ӯ суиқасд ҳам сурат гирифтааст. ва дар ноҳияи Рашт бар асари лағзиши тарма як нафар ба ҳалокат расидааст. ин ҳодиса рӯзи 7 январ иттифоқ афтодааст. сокини 20 солаи деҳаи Сиполингро аз зери тарма зинда берун кашиданд, вале ҳангоми интиқолаш ба бемористони ҷамоати деҳоти Ҳоит ба ҳалокат мерасад. ин аввалин қурбонии тарма дар соли нав мебошад. аз ин пештар кормандони наҷоти кумитаи ҳолатҳои фавқулода ҳамроҳ бо намояндагони ширкати АРС корманди ин ширкатро ки зери тарма монда буданд беосеб берун оварданд. кумитаи ҳолатҳои фавқулода ба сокинони кишвар ҳушдор медиҳанд ки дар рӯзҳои ҳавои номусоид аз анҷоми ҳар гуна корҳои саҳро, чидани ҳезум ва шикор худдорӣ намоянд. бо ҳамин фурсате ки дар ихтиёр доштем ба поён расид. бинандагони азиз, хабарҳои бештар аз инро дар сомонаи радиои Озодӣ зери нишони www.ozodi.org метавонед мутолиа кунед. гузоришҳои рӯз ва ҷолибро дар канали Озодӣ видео YouTube тамошо кунед. ёдатон наравад ки фардо шуморо дар навиди бомдодӣ мунтазирем. То фардо, худо нигаҳдоратон бошад. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.